ورن زارق نوهن ورن حسبك آوي نصبكن هن جوي بر حسبكن في حسبك هركو شيرين ورن زارق نوهن ورن حسبك آوي نصبكن هن جوي بر حسبكن في حسبك هركو شيرين مال بطاويل دارستاني بلاويل لستكو سيراني ورن زاروك نو ديلاني ورن زاروك نو ديلاني باي هسبكي آبي هاتا للسر صحني هسبكي آبي پریا برفه لسر لودکه چیای هری بلندجی چیا اقواسی بلندکو هما دست خود ریج بکه و عوران زفت بکه وقتا زبستان وره او کلیم برفه گشی برف دکه وان دخبن امر با و باجی برفه وکا خملک الهر دره بلاف دکه و افجی چیروکا پریا برفه کیفا تجرات؟ افر خوش بکالو باشه لی پریا برفه تام نکودجی قایتا گوهداری نکر او لسر لودکه چیای هری بلند تجی تمام ایشف بس زاروکنو سعب خوش کالو از قد فهم نکم دگل ام ده زبستانی دانجی لی دیسا جی قد برف نباره از دبیم قای پریا برفه هین برفه نگیاندیمه کره هانه او براستی جی چیروک کالو باور دکه اره تو مثلا برفه ده مافتاری لی پریا برفه چیه به قهره تو جاری جیره برفه ناشینه اره نه راستی جی پر قهران دیه آج برویجی برفه جمره ناشینه لی او جی که قهریه هی دویت زانو بیا دو بدزی کلیچیم به مستقوار بو او تا خوارنا خویا بزبزه جی نخوار بو اره لی هون دزانه کیف آنمش زبزان را نای دبکو تجی حزنکی لیش بو ویجی پریا برفه جمره ده قهره زاروکنو بس روان بکن هن جوی بهتر به هاوتیان دکن بلکی پریا برفه چیروکک به لی زبستانا بران ها دست بکر و سبه برف بباره از وید زانم ویلا برف برف ویلا برف کنی گرا پیتی بجعمن رودا منه اره قاسی گره مانجو ترسناک دبه او پرجی تو ترسه جبر هرن لور چی دبه؟ دیسا برف نباریا تو دزانی همه چی بکن چه؟ امی هرن لپریا برفه بگرن دوی از هیم ببن بیجمن قهریه آننا هکه پریا برفه هبه تمام هی از لبوری نجه بخوازم بلکی جمعه برفه بشینه بابا جبو هر کار جمالی درکت بابا چند دقیقه بریش مالی درکت لی؟ عجله بکت تسی هایده وره بخاطر تدای هی جبو چه اوسا عجلت کن اره تا یو دبن تسیده وی حنکا مدمانه او قاسیش به باور نبه کاوره لی کمه و اوله بگه و؟ آخ زاروکنو بابا ترین کشتی که بسکنینه دستوار بن سپاس افریویتیا دقا داویه اره تشتکی وسایه اوسکادن ریا چیه برده رنگه مراق نکه اما بگیش نوان کاوره تیم اوه براستی جی بکر وره اره چوا کیر نای تندی وقتا مقالا گوره مانجو کرد تندی حسب که آوی کت چه حالی هایدی هم بدومینن آن همه وان وندا بکن بس بابا خاطر ته بابا آخر به زاروکنو
Belor. Ev çiya çi bilinde. Bite brastişi dibe em haya qote ve çayra belikin. Hema wektu dizanî mala wê li nêzîkê ewra ye. Tamam. Ez baş dizanim periya berfe li were. Tu dikarî vê dubare bikî? Ji xwe jî wê li wir pir berfe be. Ez dizanim ku li wir kes ne bêhawe ye. Dünya pir sar e. Nizanim. Tamam, haydi emdi sapkın. Vay ez dest betkim. Weyla. Biz saçı yomonde. Dim. Derheqê gurêmanço da tiştek negotibû. Bikêrot! Aha, ne ew ji tirsa xwe rifîne. Ka em biçin lê binêrin. Ew kî ye? Tes û espiya avî kero. Maqey ne periya berfê ye. Ewin. Erê lê, ji xwe lê, yek ji wî alî tê. Lê tesî ye. Biner. We dengiş derxist. Wek hûn jî dizanin ji ber ku berf nuh bariye me deng derxîne pir bi xeter e. Na, ne em bûn? Başa leş bo çi bixetere? Deng dibe sebepa aşî tê. Bi te ev kir gurêmanço bû ne wisa? Na, nakeve serê min ew be. Piştî vî dengê çi dibe çi nabe hûn li van derdoran negirin wê baş bibe. Ka bidin dû min. Ew kî ye? Ew ê an her tiştî berbat bike. Ez bêm qey wê tes û espiya vî bi wê re biçin. Oh, min ji bîr kir ku ez xwe bidim naskirin. Navê min Mona ye. Ez hespikê avî me û ev cî xwîşka min tesî ye. Wî ev çi ye? Swar bin. Wê teleferîka min a kevin wê ana me bibe heya mala min. Mona barîna berfê di dest te da ye? Ez qet wisa nefikirî bûm. Lê hema tiştekî wisa ye. û ez dibêm qey tu dizanî çawa berf jî çê dibe ne wisa? Em ji vê re bibêjin ez bi texmînê dizanim wê kenge berfê bibare. Tu salı ku dozde me li vir dişi. Erê ez hertim li virim. Dengat te tesî qey ew periya berfê ye. Ji serî de min dizanibû. Tamam zarokno. Hûn bibêjin. Bê hûn li vir li çi digerin wê baş bibe. Belkî ez dikarim alî wê bikim. Tamam em li kesekê digerin û bi min me ew dît. Hûn du hebê pir balkeşin. Werhasil kaderbasî hundir bibin. Tu pir bêdengî hespikê avî. Çima tu ji min ra nabêjî tu li çi difikirî? Tiştek tu ne ye? Wellehîn. Ew temam min merak kir. Erê. Mona hey min bêhawetiyek kiribe yani bêhawetiyeke pir mezin. Dikare bibe sebeba ku li herêma heriyê heya û heyayê berfnevare? Hespikê avî. Nakeve serê min ku kesî rabû ve bêhawetiyekê wisa kiribe. Mala xwedê heva. Tîm, dinya pir sar e. Çima bele sebeb em ê li vir biqefilin. Haydi em vegerin. Hew qasî tirsonek nebe. Biner, hey ew bi wê teleferîkê çûn jorê em jî pê dikarin derkevin jor. Ez ê qet dikar bibê bişxulînim. Bev jeberde. Qetîyen. Hey em nikarin vê daxînin em ê bikin ku ew bi awayekî teleferîkê daxînin jêr. Hespikê avî. Bi rastî jî tu dixwazî berf bibare. Tiştê tu dixwazî ev e. Erê. Lem pepûkê. Weyla, aşî dikeve. Ev kekên me tîm û temin. Acele bikin. Berê ew dibine berfê de bimînin. Divê em wan xilas bikin. Hûn her du rahêjin kaşkaşokê. Em ê hev li quntara şiyê bibînin. Oy. Hûn başin? Ez dibêm qey erê. Zarokno hûn li vir li çi digerin? Dakika kê bisekne. Ella aliyê din dixwast me bitirsîne hûn bûn. Me ji xwe re henek dikir. Ew hingî zarok e ku heya ji periya berfê ji bawer dike. Me ji got em fîlmekî bînin serê wî giş ev bû. Tamam. Belkî ji ber serê fîlmê we bo belatek ecêb jî derketa. Bibexşînin. Aferin ji te re.
belki ji rûyê te de êdî qet berf nebare. دبێت شخوا قاسی باوەر نەبی حەسبکێ ئاوی ئەس دبێم قەیوێ گاوێک دنێ بەرف ببارێ Wey, bi rastî jî wê berf bibare. ئەڤ ڕاستە هەسبکێ ئاوی ماشالێ هەم بکار بۆ خۆ بشەمتینن شەمتاندن بە خاطرێ te û ji bo lekanê spas dikim. Bi xatirê te Mona, bi xatirê te. ئۆڕ بێزارەکنا مرحبا زاروکنو هون دخوازن ez web bin malê Erê em biçin û em bixwe ji bo herêma heriyê barekî taybet ê qar goyîtînin. Hey, ben de ben yüksek. Hinekî din jî. Temam, temam. Ew kamaya biqede. Hey, ev ne sana? Becarê te pê derxistîm. Lê li ber vekeve me yekî wek te jî çêkir. Erê, hela li vî jî binêre. Yew eynî wek te ye ha. Bilere, ev pir xweşik e. Wî jî xulê. Berf dibare, berf dibare. Erê tu baftarî. Berf dibare. Spas Mona.